Indaba enkulu media ngomhla ka-30 July 2023 yanama-subscribers awu-4 kuphela ku-YouTube. So between umhla ka-30 July nomhla ka 7 September 7-9, between lelo sonto nje kwakuyi-weekend. So la ngoSeptember into emajor eyenzeka, saya eNtabazwe yabo. Umhlangano wokuqala esawuhamba kwaba yisentabazwe, shuthi indaba zaqala eNtabazwe. Sase sasuka owesibili umhlangano kwakusentabeni engcwele iKenani. Sahlangana noJehova, sahlangana noShembe entabeni engcwele iKenani. La between uJanuary no-June, July lo okhona. So le period le sasase Cape Town le. Kushuthi before silokhu njani siye entabeni sasiyindaba enkulu nje yase Cape Town nje kusubscribe abantu base Cape Town kuphela kushuthi yabo. Sase sihlangana noNkulunkulu-ke phezu kwentaba engcwele iKenani. Sase sijika-ke yasuka sehla entabeni, sehla siyindaba enkulu yaseKapa, sathi sesehla entabeni ngoJanuwari, kwaba indaba enkulu yezizwe zonke. Yabe isikhula-ke yakhula. Njengamanje nje it's sitting on 23,551 subscribers on YouTube. Kushuthi sekuyindaba enkulu yezizwe zonke, kodwa yaqala phi eNtabazwe ngoSeptember, yahlangana noJehova entabeni. Ithe sehla entabeni yehlika sekuyindaba enkulu yezizwe zonke. Yibonke lezo ndaba enkulu zasuka lapho lezi zithi indaba enkulu wena wakhuphuka indaba ezasuka eNtabazwe nowakhuphuka intaba iKenani, indaba enkulu yaseKapa lodumo. Wathi sowehla entabeni usuhlangane usudla isidlo. Sebindaba enkulu yezizwe zonke.